henang patas suyang kali telugu。太鲁阁主语有声圣经。今天要读的经文是马太福音第2章第19节到第23节，从埃及回来。Sepagunta hinisayang o patas matay, tiga tahak sepagan, tiga maka mengali kenay ni bita, tiga pusan telu kenay. Ambelinah bah ijipu. Baba wadam hokin ka hiludi do. Musa mtakita sepi, yusihoan ijipu hiyaga, senggegulan taulang ni lemengaw. Tutoy ni atas Musa tagan islaya ka laki lebenaw ni bubuna. Yasa menekemangan kenuudas laki lebenaw ka sejak o wadam hokin da suna. Kiado metutoy ka yusiho ni desuna ka laki lebenaw ni bubuna. Musa tagan islaya. Kia ka kia ni pilih Herodian tama niya, mathulang Yudaya ka akilaw msaka bahangan nado, maisu o usahiya. Kaya ni, lengagan sepi dani Musa tagakiwah kulit hagan Galilaya ni Musa meniak alang nasali kesun. Sao ni o kika pababalay lemengaw dan puwala kali msa. Hiya o makanasari kesun.